засыпаем последние сны. Льет покой тишину горам, белый месяц чага байрам. Он в мерцании стылой звезды и в дыхании спящей воды. Что такое чага байрам, знает только усталый чабан. Белый месяц чага байрам, белый месяц. Çağda gelgenin çiviz, çağda bizдің bayramız. Çaçılbаған жолыма, çaxtım çaxtabıyanız. Çağa bayramız, çaxpındalı çaçılar. Çaxtar ötküre, yalbıştanik bol köyep. Çağa bayramız, çaxpındalı çaçılar. Çaxtar ötküre, çaçılar, çaxtar ötküre, yalbıştanik bol köyep. Çağa bayramız, çaxpındalık çaçılar. Çaxtar ötküre, yalbıştanik bol köyep. Yılbaşı bilip, yılıp girgen.
ночь маршрут круговой, но всю ночь пьют его табуны по полям молоко луны. Благослови нас, чаган из-за гор, уж плывет крутороги Хочхор, только наше моление тебе, что всех нас уберег в себе. Белый месяц Чага Байрам, белый месяц Чага. Мен баспасты жұртта жатып тұрған Уханова Анастасия Сергеевна деп кіші боларым. Мен бош өйлерде көктен әлінсіп, көктен жадым. Чегедекте бойыма байрамдарға киерге көкті алдым. Оғаш қызымның да ойына бұл бала барқама онша мұндай жеңе жоқтар платьялар көктеп ки алдыс. Ян биян. Çevren öyde kiyingen, teştüde bolsa tere donuz, koymağızgın teresine, köktök kiygen telenik kiyemez. Tayga taşka аңдап, малтап куштап, арту жоштуп жүрсе, киерге жылуула эптүү эр кишинин кийиминин көрүсү. Орон соуктон коруштан кой тереси тонубуз, атка жортсо киертен аң бычкагы өдөгүз. Салкын өкүрө соктурбас, кой тереси бөрүгүз. Çevrenin beri giyip жүрген жабас салгыш бөрүгүз. Ой терesi тонусты жектерей кийип жүрели, телеңит сүрлүү кийимди ойгоштуп көктөп кийели. Кийимди көктөгөн киши Тазранова Августа Сергеевна сак сөктү, жертен жаштуу, сырактан жуштан. Бул балдардын кышкы кеп кийиминин көрүзү. Уран тересин уршайда келип кеткен кийимиз, торко мантыкта кескеткен сүрдүү жараш кийимиз.
сары учукла кажып эткен кийимибиз. Куранын терезинде кажыган көкүспегим сүрлүзүн келип жарар көктөгөн бөлүгүмүн жарарын. Teresiyle kaçıgan, delenip sürdüğü börgüz, an bıçkakla gerketip, omurkop giygen ödügüz. Altay gebin giyilgen, baltarыстың жарашын, kulca sağlıp geylegen, kiyiminin sürdüzün. Kiyimderdi köktөгөн, uz koltorlu, saraftan жұрттың келini, жыртас söktü, Мишкеева Алтынай Исаховна, 4-9 yaşlı. Ercine maldım dibirtti, argımak attım mağında, Altay kalık geberi, yaraş çündük gebinde. Altay Albatının gep giyimi ozadan beri baza can uçurlu, o bizden azırağın malajısla, angujısla, arpütkensizle bolbolu. Demdektese bu Altay börük 12 dülkü bıçkaktan edilir, yandı. Ol 12 detto, ol uçurlu, 12 yıl, 12 ay, 12 ön. Börüktün bu ortasında sürdeyse, ol Altayыстың sür demdegi yarandırgan arpütkeninin yaraşı çeçekleri. Bu bölgezin dese biz boyыстың, аңғушыстың, Алтайыстың байлығын көрсетедіріз. Bu ақырында boyыстың, айлыста азыраған малыстың демдегін көрсет. Alтай тон озада өйде көктелсем, ер кішінің, үй кішінің деп өлілтет. Тон ғиялтасы жоғына мұнда бір тоқчу, мұнда таңлар ұшырлы. Ол тоғында десе біз шыңмерілер де жарандыра көктел тұрған ол соламының өңдері айынша көктер жарандырып. Анары тонда ғиялтасы жоғынан Alтай ulus qur qurçanar, kızıl qur qurçanar jandı dep. Qur ol kişinin qurçuğusu, onu beyli oru bas etmişte, sısta bas, anarı beyli soğuk toğ bas etmişte tanınır. Yeni üçün bir topçu dese, Altay kişinin nökörü der, atqa mingengeyinde, bu eteğinde çaptık etmesi etmişler. Anarı dese, bıçkak, ağının bıçkağından, attın da bıçkağından ödüktü göktep bir yerge jarar. Baza bir uçurluk etkiyin, ol dese, Delengit börük 6 üyeden kökteler. 6 üye degen ol ağaç ayıldың, ağaç ayılыстың 6 üyesinin demdegi. Bu jarandırıp koygan jaltıruş güresi ol dese Altayыстың jaraşın demdik degeni. Baladarısты dese baldarga Altay tondu, Kur'anın deresinden kökterge jarar. Kur'anın kulakın da emdigi öйde mınayda jaraştıra kıttapalar, köküspekler giyip jadız. Kep giyimizde dese boyustың uğu dövsüste kep giyimizden dağınırar qostar. Bu kep giyimge söktің dağmasın salar argası var. Demdik dese göbek söktü bala bolsa sarakay dağma. Handa dağıp alsa biz onu uğu dövsün oңdap yeriz. Torgu börük ol basa can uçurlu. Torgu börüktü cüple uğ bala er kişi giyetten jandı. Kara aң onun üçün üy kişi başına salarga jarabız dep aytılат. Bu ton dese echki deresinden köktergen. Echki deresinden köktegen don korkuştu julu. Onu basa kurla kurçal ter. Mında topçular dağıngan yeni uçun dese edegi kıska atqa minse ol çaptıqtabas. Baza bir uçurlu kep giyim ol Altay ödük. Altay ödük dese bizden Altay kep giyimiz kep uçunlarga basa girgen. Bu Altay ödük erengde mınday kep uçun var. Bir katap balası жоқ kişi suulap bargan. Görse suudun yanında bala oynap oturgan. Ol balаны alala bayagı kişi jugurgen. Jugurip oturarda suunun dolkusu gele de tabargan. Ödügü jırtıla bergen. Anam ikinci dolkusu gel tabargan. Anam bunda basa jırtılgan. Ol baştapı jırtılgan yerde mında akpıt salıp köktegen. Bu ikinci dile jırtılgan yerde ıqsıttap köktegen. Ol bala dese suunun ezinin balası bolxalan. Ananar dese bizde endigi öyge geliştire köktelgen ton. Bunu basa jaltırada jaraşı etmişti. Jaranmıştırda kökterken. Endigi öyde köp at minbeydiren uçun topçu dağarga jarar.
Boyunun argalı çaktuzun görükserge dursa, kamdu, giş, bağlı derelerle kacipcet desin jengin eleklerin. 12 yaş jetken balaga şankı dağıp jet. Bu şankı 12 yaşlı balantardan öyle dağınırga jarar. Analar endigi öydün kep giyimi, bu er kişinin giyimi, bizden giyimizde dese Altayыстың jaraşın demdektegen, ar bitkenizde, mal aşısında demdektegen, baza batırlarısında demdektegen gulcalar basa saldı. Bu gulcalar dese bizden Altayыстың öylağındı demdektegen. Bunda yeni kırlarısında, tuğlarısında bu sulardan dolkusun demdektegen kep giyimizge basa salıp onula omarkor uçurlu. Baza eldigi döyde kurdu, unduga uçurlu o, kur enle uçurlu nime. Jarandıra, jaraştıra, qacir, basala yüzün yür, öngörle jaltırada jarandıra rıgыс var. Ötükті көктөгенге инде, қияқтасы жоқтан içinde болар. Қойыстың малдаған малыстың қойдың дересін түгін базалы, анан кейсінен көктеп киедіс. Altay kep giyimiz uçurlu, çümdü. Onu biz undubas, taştabas gerek. Biz onunla kep giyimizle omarkop jüreli.